Pamirsa pahan utama sane katampenen ring sajeroning soang-soang fasilitas kesehatan inggih punika kirangnyane kewentenan dokter spesialis miwa sarana penunjang operasional. Indeke ucap kewadarang ring sidang kaping kalih RSUD Tangguwisya Seririt miwah Giri Emas Kecamatan Sawan Buleleng. Tios tenaga dokter spesialis ring sajoning laksanayang pelayanan kesehatan Majeng Kramani, sekadi generator listrik miwah sentral oksigen saniwenten ring RSUD Giri Emas, miwah fasilitas pemulasaran jenazah, ruang farmasi miwah ruang laundry kantun kabuatan ring RSUD Tangguwisya. Direktur RSUD Giri Emas Dr. Imade Pujawan Mkes Ngodarang Rawe mangkin kuentenan dokter spesialis ring rumah sakit Inucap tambi samian kantun mestatus dokter PGDS pendaya gunaan dokter spesialis sane pindah ke kontrak saking Kementerian Kesehatan selami warse sane ngawinang amongan nenten memargi becik ring rumah sakit sayang sareng sane mestatus PNS. Lianan punika Ketua Komisi 4 Nyoman Sukarmen miwah Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng Dokter Hewan Nyoman Dukajaya Kesarengin anggota Ngwadarang sesuratan sane kabuatan indik kuentenan serana miwah prasarana anutin standar sane katetapang saha ngwentenin SDM utamanyane dokter spesialis. Mejanten indika punika pacang kedadosang pahan ring sajoning melik bagang sareng dinas sane mepaiketan sepisanan nincapang komunikasi sareng makudang-kudang bage rumasuk Kementerian Kesehatan untuk nambahin pikobat dokter spesialis sane wentan ring Kabupaten Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV.